Maikanem apilin. Tinapalabas kasta unay apungtot ni Don Simon gapo kadagiti baka nga inukod dansong iti ranchuda. Ngem kinuna ni Rina abasit lang nga banag dayta gapo tanagadupay lang ti baka da iti rancho. Iti kuta dansong insingasing ni Ami ti panangraot da iti pasdak anang ipupukan da iti kenkwana. Kayat na nga ilibas dagiti babaya nakapupok iti pasdak. Iti mansyon saan na makaturog ni Doña Anita gapu tamariribukan lata idi pagamuan tanagring ti telepono. Itagagayem at tuwin tituloy tinubela tayo na paulwan. Maikanem apilin. Inak magtimpla iti gatas ko. Salbag daytan. Rabrabi nga madapay la umawag. Asino nga dayta? Hello? Asino daytoy? Hello. Asino daytoy? Kumusta kan, demonyo? Rabin, Doña Anita. Agkararakan ramon ti agkarara. Kapo, tao madanin ti apit mo. Umayak ita arabi. Kat apitan kan. Kanibusan namon. Anya? Asino ka? Asino day tamang lukloko kanyak? Ti prisit at telepono. Taagriring manan. Sumbatak. Hello! Buisit ka! No asino ka man namang lukloko kanyak? Ang pakita ka! Talaga ang makay blatak no kastoy lang! Ami, sigurado ka kadi asumurot ka kada kami? Wan mga aso. Talaga asumurot. Kaya ko dito mo. Makamu ka? Nakasagana akong mga aso. O anya, sumanog tayo ka din? Wan, kat apag iso. Nasipngot ton, inton makadanon tayo. Awan ton ti makadlaw kada tayo nubilang. Nukas na, boss. Agtig na tayo man dita. Mangsarat tayo manan iti balay ti baknang. Wantungan. Ket agdan prospek ko. Ha? Sigurado. Adong lakit diti matakaw tayo ijay. Awan ganas ko, boss. At adun to manan ti bingay ni madam. Anya? Naimbag kumamat no umay. Ngamsan mat. Day tala agawat ti amo na. Talagang awan panunot mo niya, Tongan. Ha? Iso ti amo tayo. Ngarod, agtungpal tayo iti amin na pagayatan na. Ha? Ngam di mo kaya ti agtungpal, pumanaw kalangan. Papanak ngay, boss. Makamu kaya ti biyag mo. Anya? No reklamo ka, pumanaw kalangan. Makauma ka. Ad-adamanan ti panakariribok ko. Imawag manen idirabi ije color. Anya? Anya timbaga na, madam? Agsagana kano tao mainak apitan. Iso kano ni pataya. Anya? Sana ka nakaturturog, Bard. Pampanunutak nga amangan no adadakas sa mapasamak kanyak. Madam? Ngamawan mo't kayang. Talaga apot-bot nganak day chay a color. Asin nga taday jay, madam? Naibusisan nyo ka di? Jak may busisan. Maamuan tayo tumot lang mo asino day jay, madam. Maamuak lang ti kinasya sina. Pagikarwak. Upat lang dagbantay dito'y paraiso, dagol. Sumurot kada kami tinaduma. At apag na tayo inton rami, isong agsagana kayo. Sino tayo agbatay, boss?
Sika, kan mangkita kan iti talupay akadwam nga agbati ditoy. Kat, da kayo ti agbantay dito'y paraiso. Dagiti dadduma, isurot mi iti pagnami. What, boss? Dagol, agbantay kayo na imbag ditoy. Diyak kayat, agbarbartag kayo manen. What, boss? Intayon ami. Sumalog tayo. Nakasagana kan? Juan, itay-pay anak ka sa ganak. Mabalin. Jakat nga may ka. Bayam lang ko man anda kami ti makamo. Naibagak nagkanlando. Di na kuman kontraan. Ang mami. Bayan naglangan. No nakasagana kayon, intayon. Sigurado, ado ti matakaw tayo iti daydi abalay. Kapo tapak nang. Kwarta ka nalahas, ti kang ronan atakawan tayo, boss. Wan tungan. Dito kami tika ti madam. Alahas. Agbibisin. An? Gamro na talaga. Kukuha na amin ti matakaw tayo nga alahas. Sumardang kan. Naglaing ka nagreklamo. Amom ka din no anya ti aramidag kan ka. Iti ka nito ama uma ka. Anya ngay, boss. Dispatcharan kan. Kat ti paltog ko ti usarak. Si kamot, boss. Agang angawak lang, Mike. Aguli makan. What, boss? Malasam ti pagnatayo. Babaan ti kinalabid mo. Nas kanapugsatan tayo dagiti barbed wire. Tapno makastrike tayo. Aramatan tayo dagiti inala tayo apang pugsat. Wen mang ansong. Adda silaw iti ruwar ti pasdek. Iso analawag. Ngam iti likod ti pagnaan tayo. Nalaka tayo ang makastrike. Sige mang ansong. Kabisadong dahito adiso. Iso si kati matungpal. Sige. Umasidag tayo ni ti pasdek. Wen mang ansong. Hoy, ata kayo talok. Agbantay kaya. Maturagak. Nalawag. Wen, nagol. Awan man kidi ti pagdanagan tayo dito. Awan pagpaggadan tayo. Yamnaskan nga ganda tayo. Nangro na kat upat tayo. Wen, nagol. Agredam kayo. Kang di kayo umununag iti silit kag iti papay. Wen, nagol. Sige, inak maturog kat agbantay kayo. Aday ka. Napugsatan lagi ti barbed wire. Mabalintan ti sumrag kakadwa. Nakasagana ka nami. Juan, mangansong. Lanto, ijay abanda ti pagturungan nyo. Si kamot ami. Ijay ti papanan nyo. Wen mang ansong. Juan, mangansong. Wah, kastigayan tirik natin makirangat. Nagrigat matgayam. Ngam, kabaulak tayo tayo. At no! Nataman! Alak, ti paltog na. Ano din nang iko ka nalabong? Bumangon naman kiti. Di ka gunay ti dakas. Di nga itong dagiti imam. Ansong! Tugol, di ka kibaltan. Tasigurado at aulan ti paltugak. Maggunay ka iti dakas. Ano ti kasabulan? Kan kasanuan nakastrik ka dito pastek. Awanin ti adu peso. Sige, ipurwak mo dito itapaltog mo. Agawam! Wan! Okay. Adeta, may purwakan. Dagiti susi ngay gam mo. Ipurwak mo kanyak. Agawam, dagol! Tanusan! Kalbitek to'y gatilyo ti paltog ko. Katday tamuging mo ti matamaan. Wan, mabitlan. Agawam! Ato yung dagiti susi. Itid ko ka nga. Basta dinakpatayan ng sound. Salbag da dyan ang sound. Ginalutan na ti ima kan sakak. Sana inlak itirwar. Salbag kan sound. Diyan ko makarukat dito. Gaputan nakagalot na kiti ima kan sakak. Oops! Dandan ako na.
Sino ka? Ayaw ti babara yun dito. Ibatanak. Pinatid na. Sige. Lumaban ka, tapaltugan ka. Tapno aguli magka. Agawaan, babae! Rumor ka, titan! Darasan! Agawaan! Rumor kan! Imay kami! Tapno ilibas na kayo amin ang babae nga da dito! Yaman na! Darasan! Salpag tayo si alalaki. Diyak matamaan. Siyak salangan ti adda dito'y umuna akad saran. Nakangaton dagiti kakadwag. Abay! Ingatong timam! Adda tao itilikodak. Tiganting na itidakas. Tansan! Paltugan ka! Importante paltog mo. Tansan! Matay ka! Adayan. Asidakan. Ibatam! Juan! Ibata akastoy. Ala, tibaltog na. Nasaan na kami? Hindi na kami pagkaramitan. Hindi na kami pagkaramitan. Di kayo ganak! Saan da kayo pagkaramitan ni Tidakes? Ispalan da kayo dito yung biyerno! Maansan! Awanan ti kalaban. Awanan ti makitak at di armas dito'y. Nasayahat! Sige! Alalayan da kiti babae. Tairwar mo ida dito'y pasdek. At iti susi ti gate. Umay kayan! Sumurot kayo kada kami. Naulimag ti aglawlaw. Apay nga awanan ti makita kapasurot ni Doña Anita. Apay aman manulaan ti nakitak. Bueno, addaday ti mansyon. Adda rin pa di ngumay dito'y. Hagsagana ka no asino ka man. Matay ka. Nagsarteng. Asino nga taday ta? Nakapaturong ti paltubukan ka. Ha? Amok nga adda ka ditang aglamlambang. Rumor ka anak ka nga to dagiti imam. No di mo kaya tapaltugan ka. Ni Ami. Ami! Mangansang. Kulak to ka, bugsor. Dito'y. May ka dito'y. Wan, mangansang. Agawan, rumor kayo. Urayan ta kami dito Rorty Gate. Makalibas nga tadansong ganda iti babae iti pasdek ngaw awagan da iti paraiso. Gagayem, di uliway na dinggen tituloy iti nobela tayo ana pauluan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Ributaso. Technical and musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung istasyon. Maikanem Abilin.